page 212 et 213 ka tafsir al-Qur'ana de sura 10. Allah dali lilladhina hina wodani ben ahsanu moƴƴimɓe alhusna moƴƴere wa ziyadatun e ɓeyditari e ɓeyditanede. wala yarhaqu yaltata wujuhahum geece maɓɓe ɗen, wala yarhaqu ƴeeŋata suddata wujuhahum geece maɓɓe ɗen qataru niwre wala dillatun wona hoyende. ulaika ɓeɗo ashabul jannati on yimɓe aljanna ɓen, hum ɓeɗo fiya ka nder aljanna khalidunan ko ɓe luttinte. walladina ɓen kasabu sayyi'ati faggitiɓe boneji ɗin, jaza'u sayyi'atin joddi bone bimithliha ko yermuɗum, wa tarhaquhum suddayɓe dillatun hoyende, malahum alanaɓe min allahi immorde ka allah min asumin immorde dandowo. ka annama o shiyat asikkay suddu wujuhum geece maɓɓe ɗen qita'an taƴere min allayli immorde e jemma musliman niɓɓutuɗo pit. ulaika ɓeɗo ashabun nar on yimɓe yiite ngen, hum ɓen fiyaka kandir yiite khalidunan ko ɓe luttinte. wa yawma nahshuruhum nyande men moɓoyɓe cami'an ɓe dendangal, summa naqulu refte men wi'anoya lilladina wonanda ɓen ashraku sirkuɓe makanakum wone e nokku mon on ɗon taw antum onon wa shurakaukum e kafidiɓɓe moɗon ɓen. fa zayyalna men sendidira baynahum hakkunde maɓɓe ɓe yaɗa wa qala shurakauhum kafidiɓɓe maɓɓe ɓen wi'a ma kuntum on laatanoki goy iyana ko menen ta'buduna wonno ɗo rewde. fa kafa billahi allah no yoni shahidan seede baynana baynakum hakkunde amen e mon, in kunna si tayuni in sikoni kunna allah no andi menen men laatinoke, in sikoni kunna men laatinoke an ibadatikum e gayi dewal mon kon ɗon merede ko lagafini komi welsindiɓe men andano ɗum. hunalika awa ko ɗon tabulu feñanta musiɓɓe julɓe kullu nafsin kala wonki ma aslafat ko ke feƴƴini konko boni ko moƴƴi ko suuɗano e ko feññina, wa rudduɓe rutte ilallahi faade ka allah mawlahum jeyɗoɓe on alhaqqi ka goonga, wa dalla majji anhum e maɓɓe ma kanu konko ɓe laatino yaftaruna hiɓe fena fefindo. qul wiw man yarsukukum kon boni ko arsikata mina samai taka sama wal ardi e ka leydi, amman yamliku sam'a kako homba jogani on nanɗe ɗen wala bisara e gite ɗen, man yukhrijul hayya kon mon yaltinta ko wuri minal mayyiti ittay ko maayi, wa yukhrijul mayyita o yaltina ko maayi minal hayyi o ittay ko wuri, wa man yudabbirul amra kon boni toppitade fiyakuji ɗin. fa sayaquluna allahu aray ɓe wi'a ko allah. faqul wiɓe afala tattaqun ene awa on hulata allah. fa dhalikumullahu oɗo allah jo moɗon rabbukum woni jomi mon alhaqqu ka gonga. jon noon famada ba'da alhaq ko on ɗoni ɓaawo gonga kam musiɓɓe julɓe illa dalalu si wona majjere ala. fa anna tusrafuna ko on no riwira ɗon pottintinira ɗon e famugol gonga kam. kadhalika konani haqqata tabitiri kalimatu rabbika kongol jomi mangol ala alladhina e dow ɓen fasagu fasigiɓe annahum wonde kamɓe la yu'minuna ɓe gomɗinta. qul wi hal min shurakaikum tawsino e kafi diɗɗi moɗon ɗi man yabuda'ul khalqa ndum fuɗɗindu tagude tagu ngu tumma yu'iduhu reftindu gaynito awa ndu rutta tagu ngun awa. qul yiyataɓe allahu ko allah yabuda'ul khalqa ko fuɗɗi tagu ngu tumma yu'iduhu refti o ruttay ngu fa anna tufakun kon no riwira ɗon pottinira ɗon e famugol gonga kam. qul wi hal min shurakaikum tawsino e kafi diɗɗi mon ɗi man yahdi ndundu no fewna ilal haqqi faade gonga. qul yiyataɓe allahu ko allah yahdi woni ko fewnata lil haqqi faade gonga. afa man yahdi e ko on fewnowo ilal haqqi faade gonga kan a haqqu ɓuri hanude an yuttaba nde jokkete amman la yahiddi kako on mo wawata fewande huuri mum illa an yuhuda sona tuma fewna modi ko on wawɗo fewude fewna kon duwa jokkede. fama lakum kon ɗum heɓi on kayfata ko mona kon no ñawirton. wama yattabi'u jokkali aktharum ko ɓuri hewde maɓɓe illa zonnan sona sikke. inna zonna awa ande ko wiyete kon sikke la yughni nafata min alhaqqi morde gonga kan shay'an hay e hunde. inna allaha andena allah alimun ko anduda bima yaf'aluna ko ɓe on gollude kon. wama kana la taki hada alqur'anu nde ɗo alqur'anare an yuftarande de fefindete min dunillahi ko hewta allah walakin ko woni tasdiqa ko nde gongodirɗum ko nde gongodirde alladi eɗen defte bayna day wontirɗe yeeso mayre, wa tafsila ko nde fensitirɗum alkitabi ɗe defte hedditiɗe la rayba fi sikki o ala e mayre min rabbil alamina pellet ko immorde ka allah jeyɗo windere nden on nde iwi. am yaqulun kaɓe wi'ey iftarahu a fefinde qur'an. qul wiɓe fa'tu awa adde bi suratin simore mislihi yel qur'an wad'u noddon man istata'tum kala mo tanƴini ɗon no wawi on wallude min dunillahi ko hewta allah in kuntum sollati ke swadigina ko gonga ma. bal sikoni
kaddabu be finni bima lam yuhitu konko be huubi ndaki bi ilmihi gandal andugol fimu ko wadi don non walamma yatim ko ba arali be ni ta'wiluhu fi alquran kadhalika ko wanani kaddaba alladhina finnirno be min qabil aditi be fanzur ndari ya akhi kayfa kana ko honno laturi aqibatu zalimina battani to nyobe aminhum no mabbe man yu'minu on gomdindo bihi alqur'ana aminhum no mabbe man la yu'minu bihi on mo gomdina alqur'ana wa rabbuka ko jomi ma alamu puri andode bil mufsidina bonnobe wa in kaddabuka sibe fennima faqul yibe li amali hino wodani lan joddi golle anden wala kum no wodani onon kadi amalukum joddi golle mon den antum ono bari ona ko dandinibe mimma amalu immorde ko mi golli kon wa ana min kadi bari on komi wodditido dandini mimma ta'maluna immorde ko gollo don kon wa minhum no mabbe man yastami'una bembe no jento ilayka faadema afa anta kono asikko ko